Haleluya. Ikindi cha kabiri Imana yambwiye urukundo kugira ngo urukundo reba mwese umwegeranye umubwira ngo amaso mureberango n'amaso y'urukundo kugira ngo n'unkunda kugira ngo n'unkunda azabohoka n'unkunda azakira n'unkunda azamererwa neza n'usengera azakira urukundo rw'Imana nibwo rutugirira deifrance urukundo rw'Imana nibwo rutubora kugira isugisha. Haleluya. Mwuka w'Imana arimo kumbwira Mungu yuko ananiambia hivi abantu bakiri urukundo kuko watu ambao hawana bakiri urukundo kugira ngo bakire watu wenye biko na ajira bakiri urukundo kugira ngo bamererwe neza biko na ajira pendo bakiri urukundo kugira ngo imitima yabo ikire biko na ajira pendo imitima yabo ibohoke roza imitima yabo roza yaguke ikiri babasi urukundo rwagusa urukundo ruragukiza urukundo upendo hazipatia hukumu. Haleluya. Umunsi umwe nibajije ikibazo kimwe siku moja nikajiuliza swali navuga ati Imana ni igiki washize hejuru nikasema Mungu nini unipandisha juu ibintu byose ushinda vitu yote Imana irambwira ngo ni imbabazi Mungu akasema sasa Haleluya. Haleluya. Abantu baturebera mu maso y'intege watu wanazi kutuona dhaifu lakini wakati nakira intege zacu angalia usafi angalia nguvu zake anasema wakati nafika Imana igiye kubaha ikibanza kinini Mungu atatupatia parcele barambi. Haleluya. Imana mashire Haleluya. Imana yanyeretse Mungu alikuonesha igiye gutanga ikibanza kinini anataka na parcele barambi. muzajya mukorera n'abantu bakoraniye muri stade Mutakuwa mnakusanyika sasa wenye mko Kigali n'abari mu misozi iriya muri Kigali na wenye biko kule basaba ari benshi cyane atakuwa na shuka na gamini uzababera umuco Mungu wake ni uzababera umuco uzababera sire uzabagaburire unapatia chakula urukundo rw'Imana unaonesha upendo wa Mungu uzabere ku rukundo unaonesha upendo muzabereka amatimu musibaonesha. Haleluya. Arabanzi babiri Imana igiye gukura hano umwanzi wa mbere wa kwanza ni umwanzi w'ubukene. Haleluya. Kugira ngo ubukene buragatsindwa Imana igiye kubukura hano. Umwanzi wa kabiri Imana igiye gukuraho. Haleluya. Umwanzi w'amagambo apfuye kugira ngo umwanzi w'amagambo apfuye umwanzi Imana igiye kumukuraho. Igihe cyose uri kurikinga uri kurasenga uzaba umenya agaciro k'amavi yawe. Usenga uhagaze wasenga upfukamye iyo usenga upfukamye umanura ubwiza bw'Imana iyo usenga upfukamye uzakorera inama z'abanzi iyo usenga upfukamye unesha abanzi bawe iyo usenga upfukamye icyuya cyawe insanganya abanzi iyo usenga upfukamye ubwiza bw'Uwiteka umanukira urugo rwawe Imana ibibazo Imana ibisubizo wakira gusenga upfukamye wakira gusenga upfukamye kugira ngo woye gutsinda kora ku mavi yawe gira muke kugira ngo amavi yanjye niko gaciro kanjye kugira ngo amavi yanjye iyo ntsinzi yanjye kugira ngo amavi yanjye iyo ntsinzi yanjye pfukama gato jya muri posisiyo yo gupfukama ayayaya ndiko ndumva Imana muri kino kibanza ndiko ndumva Imana muri kino kibanza iki ni igicaniro cyera igihe cyose unyuze muri uriya mwango uzamenye ngo hari Imana muri kino kibanza ushobora kuza unaniwe uremerewe urushe ariko nubinjira hariya uzahora uvuga ati Imana njye n'ibibazo naho duhuriye
maneno. Ukitaka amavi yanje. Sema magoti yangu. Yasake za pressure. Yanifikisha mbali. Ukitaka amavi yanje. Magoti yangu. Yasama urumu wanje. Ukitaka amavi yanje. Magoti yangu. Yasama umutima wanje. Amavi yanje. Magoti yangu. Yasame nizurukika wina. Ukitaka amavi. Yeah,